طولا از میوانم از شاهیده کردستانم لآمده از لقمانم تربس بیه از نوبارم وكو فندم لقى مشلو لبرداريه شهيد عالم لبرداريه شهيد عالم لبرداريه شهيد عالم گاری لاو پیش مرگما الهم بردشمن هر دم هما گاری لاو پیش مرگما الهم بردشمن هر دم هما والات أزم كلها تما أزقوري في أخاتما از نوروزم وای از هاتم گووندودی لعنتما گووندودی لعنتما از بگوری و آخاتما از عقیدم جان فداما دنگت فنگا گری لاما دنگت فنگا پیش مرگاما از شاهده کردستانم از مظلومم جاگرم رونی ددم هر دم ددم رونی ددم هر دم ددم از شاهیده گلک سپاس ایوارا بخیر بینر شو بینرین هیجا و دلال بخلک کنو جی برنامه آفزم هون لکربن هر چار آلین کردستانی لکیجا دورا جیهانی هون ما تماشا دکن سلاو و رزی ماج بوهنه وی جاری میوانی من هنرمنده که جی باجار قامشلوی لیزی دری زیده تری 30 سالی در ویروژ آوا و باجار قامشلو درکتی ایرو سردانا ولات کریه او جی هنرمند هجار تمویه کامی بهبره بخیر هاتنا وی بکن شخوا هنرمند هجار تمو جی گلک سترانی وی
gelek hunermendan gotine lê nebdengî hatine naskirin em ê aneka hinekî vê çîrokê ji mamoste hunermend tem û nas bikin. Mamoste tu bi xêr hatî. سپاس gelek spas. Em gelek kêfxweş in tîro mêvanê me ye. Ez jî kêfxweşim bi dîtinawe bi dîtinava mozîkjenê hêja bername û pîroz dikim kêfxweşim îro di nav we de Gelek spas. bernameka gelekî taybet e. Spas dikin. Carekê din tu bi xêr hatî welat. Spas dikim. Min şaş negotine ez ê Na sî salî tu. yanî bêje bê 10 salê me Ha. ev ji xwe ji not û pêncav ez derketime. Aynı bêje bê 10 salê me zil dervî Sî sal welat. emreka ha. Emrekî baş me li wê dirê derbas لێ kir. tu baş min dervî stûdyo ji te re gotim got axaftinê te Kurdî pir xweş in. Zimanê te nehatî guhertin. Helbet ziman ji xwe nasnama yekî ye yanî nasnama milleta ye. Bê ziman ji xwe weke gotî yek têk diçe. Mebesta me tim ew em dibêjin bê xwefêrî zimanê xwe bikin zimanê dayîkê ji ber got pêwîsttirîn tişt di jiyana mirov de zimaneyekî ye ew hate parastin her tişt di jiyanayekî de tê parastin welateyekî tê parastin netewayekî tê parastin çandayekî û kultûrayî tê parastin ew hemû ji xwe bi ziman ve girêdayî ye. Mebesta me ew xurtbûna ziman kêfxweşim got em di Ewropa de di wan pêlê Ewropa de got me zimanê xwe me winda nekir. Nana te xweştir jî kirî zimanê xwe. Helbet yanî me dixwestim zimanê weke gotî resan bê zimanê dayîkê gotinê biyanî em nexine nav de ew pêwîst e yanî ji bo me. Pêwîst yanî li derve hûn zimanê wan biaxivin lê ne mişkileyî lê di malbatê de û di malê û zarok bi taybet zarokên mirov. Heta ji xwe ji me tê em di mal de jî bi zaroka re yanî ji xwe şîreta me ew e em bê guh bidine zaroka yanî bengehekê di mal de ji wan re çê bikin yanî îro yanî çiqa kesê me li Ewropa hene vê şîretê tim li wan dikin em bê guh bidine zarokê xwe ser guherine dibistanê jî zimanê biyanî bere biaxivin. Te nas kir yanî ji komayekê heta bigihê zanîngehê zimanê biyanî mecbûrin got fêr dibin pê diaxivin lê di mal de yek bengeheke baş ji wan re ava bike. Gelek spas mamoste saeta we jî xweş destî we Ya we jî xweş we zanim gelek malbat jî yên dervî welat jî aynî wekî we difikirin bi zimanê xwe. Wek destpêkê jî min got mamoste yanî hinek stranên te rastî jî dihatin gotin lê me nizanîbûn. Geleka jî nizanîbû. Enû ev stranê te ne yên hejar te ne. Dikarin nekî behsa wan bike? Bi rastî ji xwe Ev hunermendê biborî ev hunermendên got stranên te dibêjin iznê dixwazin ji te. Helbet yanî weke dîlberê piştî me gelek hunermenda got yek jê kekê me Xêro Ebas wî stran got dîlberê Kurdên me yî Bakurê Kurdistanê baş ev stran gotin cihê kêfxweşî ye cihê şehnaziyê ji bo me got straneke weke yanî çi stranê me bi nav û deng bin bi dengê me belav bin yan jî bi dengê hunermend dî belav bibin cihê şehnaziyê ji xwe stran wextê got hunermend tê çê dike ji bo çi çê dike mebest çi ye name çi ye nama me ew e got ew stran belav bibe bikeve dilê gel de ew stran dikeve xizmeta xezîna strana Kurdî de yanî ji xwe piştî 10 sala 15 sala ew stran dibe ji boî gel dibe galerî pirtûkxaneyên Kurdî dibe galerî yanî îdî her kes karê wê stranê bêjî lê ez tim dibêjim ez dibe çi stran bê eger îro min straneka kîja hunermendiyê pêşiya xwe min got ez kar bim yanî heger 100 sedî de ez weke wî nebêjim ez kar bim ez nêzîkî wî bêjim û herî pêwîstir ez kar bim xira nekim te nas kir. Helbet yanî belkî piştî em bêjin 500 salê dî nefşên û werin
wê sûdeke baş ji stranê me girin bê çilo me ji mamostê pêşiya xwe Mîna Mihemed Şêxo, Mîna Saîd Yûsif, Mehmûd Ezîz yanî gelek hunermendê me hene em karin navê wan ha bêjin bi hezara hene. Gelek xelkê me hatine stranê wa gotine herêkî bi şêwê xwe bi rengê xwe û baş weke gotî îro xwe li ser ava kirine te nas kir. Vêce em jî dibêjin em ji xwe em jî nifşê siyemîn çaremîn peywar em hatine em jî dixwazin tiştê nû biafirênin bêjin peyme re jî timamkirina me jî wa strana bûyî rengî jê fêde bikin xwe li ser ava bikin helbet xizmeta gelê me de ye. Strana dîlbera rojî mamoste Xêro Ebas dilê te gotiye? Bahwer ke wî bi şêweyê xwe gotiye yanî ez bêjim heta astekê ez bêjim yanî baş e ez karim bêjim gorî dilê me xwendiye wî jî bi rengê xwe xwendiye yanî her hunermend weke gotî toneke dengî wî heye. Ey baş wextê dema stranê me ro tê gotin gerek me ro razî bi ji kesên gû dibêjin. Helbet naz razî me ji xwe di pey wî re jî gelek hunermendê me gotine bi rengekî amator gotine ji xwe re bêjin telîfonê xwe ew teswîr kirine û pêşkêşkirine di YouTube'a de li ser ragihandina belav kirine. Çîroka wê stranê mamoste dikare hinekî bêjme? Dîlberê bi rastî di not û heşta de hate çêkirin ji gotinê hevalê me Rêzan Nûrî û ji awazê min in yanî bi rengekî amator mûlo ji xwe re digot li malê yanî belkî kar û barayê nebû gorokê ji roja bikeve alboma de û belav bibe û bi nav û deng bibe ev stran. 2004 de me kar kir got ez albomekê çêkim me ji xwe bi navê Dîlberê jî albomê kir û ew stran 2004 de bi rengekî fermî me tomar kir li bakekê xwe heval Haco li Almanya li wê dirê me tomar kir û me belav kir bi rastî yanî zû bi zû ew belavkirina weke niha em bêjin nebû. Sosyal medya ne yanî sosyal medya newlo dikarê bêje YouTube nebû ev ragihandinê ku niha îro min dibînin teknolojiya ne pêş nebû. Di pey me re jî kekê min Xêro Ebas got kêfa xwe gelek gîjêranî got ez karim bêjim hayîn bêjim nêzîka 2 sal û nîv 3 sal kete navberê de wî jî yanî ev stran te kiriye albomê de? Di alboma min yekemîn de û ji xwe navê albomê jî Dîlberê ye. Me bi navê Dîlberê albom jî ser wê stranê li ser navê stranê em dikarin wê stranê guhdar kin ji te? Em karin Dîlberê guhdar bikin. Em guhdar kin. Dilbera roj roj wera civîne dilê min birîndar tu bikewîne Dilbera roj roj wera civîne dilê min birîndar tu bikewîne Dilberê lê esmerê lê Bawerga dilêre ben bêta şikestî Jîna min pûç û ziwacan bi tekatî Bawerga dilêre ben bêta şikestî
ژینا من پوچ و زواجم بتکاتی دیلبەرێ لێی ئەسمەرێ لێ دیلبەرێ لێی چاوڕەشێ لێ دیلبەرێ لێی ئەسمەرێ لێ دیلبەرێ لێی چاوڕەشێ لێ ژیانە دووری چاوا ژیانەکە ڕاش دلێ من کیری داوێ من کیری سەرخۆش ژیانە دووری چاوا ژیانەکە ڕاش دلێ من کیری عەشقێ من کیری سەرخۆش دیلبەرێ لێی ئەسمەرێ لێی دیلبەرێ لێی چاوڕەشێ لێ دیلبەرێ لێی ئەسمەرێ لێی دیلبەرێ لێی چاوڕەشێ لێ دیلبەرە ڕۆژ ڕۆژما قەیتن نایێ ئەڤینە دلێتە سکرمە بەلایێ دیلبەرە ڕۆژ ڕۆژ ما قەیتن نایێ ئەڤینە دلێتە سکرمە بەلایێ دیلبەرێ لێی ئەسمەرێ لێ دیلبەرێ لێی چاوڕەشێ لێ دیلبەرێ لێی ئەسمەرێ لێ دیلبەرێ لێی چاوڕەشێ وی ساعت خۆش بەێ دەنگ هەر لە دنێ بە مامۆستا سا بێ سپاس لەک سپاس مامۆستا منێکی بەحسا فلکلۆر بکەن فلکلۆری کوردی چ قاسی گرنگە دەما هونەرمەند لێڤەگەرە بڕاستی شخوا فلکلۆر بەنگەها مۆزیکا کوردیە gelek hunermend e yani xwelser bengeha folklorê Kurdî xwe ava kiriye weka hemû mozîka cîhanî gelek mozîka cîhanî jî li ser wa mozîkê wayî kevin hatine avakirin ser klasîk hatine avakirin nas kir vêce helbet mozîka me ya folklor gelekî giring e dibe bengeheke gelekî baş hunermendê me bi teva xwe li ser ava kiriye bêyî wê nakê nabê divê tim yek hejvê noqtê hebe şo pêwîst im مامۆستا ئانا ئەسلوبێ تا غەربیە belê ئارێ یعنی فلکلۆر dikare bi rengê xerbî bêje dibe helbet helbet yani niha reng yani xerbî çi ye te nas kir mesele vir meqamat têne guhertin yani em bêjin belkî ew Kurd niha wan wana bikar tênin ji xwe di meqamata bikar tên mozîka ya rojavayî ya xerbî gotu dibêje lê gelekî berfereha te nas kir nav jê re çêbûne em karin bêjin ji klasîka wana em dest pê bikin heta em bigihne îro rengê tekno mosîk meselen mezî nevêce çiqa tişt di navbera veqa wa rengê mozîkê de hatine avakirin weke blûz û caz û
وروك نرول وروك وروكا ام بيجن يا هارد روك وكا او بيجن حتى هاي قالك استي دي موزيكي دو تناسكر او افاكرنا وانا كيج كلاسيك چلو دس بيكر ام نقلك يدوري وانا تناسكر يعني ازد بيجم موزيكا كردي يعني يا اورينتال يا شرق نقلك جوا دورو لي اما وكا قوتي ام مقاماتا ام بچكي ام يانجي ام زيادتر جواب كار تينت تناسكر بينم موزيكا ماشي باش زنكينه باش برفرها يعني از ندوري موزيكا ميا اورينتال يا دفريما از جي دور نكهتما لي بلكي ما مقاماتنا بكار انينا جبر فيك يعني قالك دنجيم كنت بي بوي رنجي غربي دستريني تشما بلكي ما امورن ما الخوازي ذكرنا وكا جيتار وباس جيتار موزيكا غربي شو يعني لسر با بنجهي موزيكا يا اموري واهات يا افاكرن تناسكر ما اول خوازي ذكرنا ببكار انينا جبر فيك ويك غدار كي موزيكا يا ورا يعني يا ورتم تديش خو بنجها موزيكا جو رتم هاتا جوهرتن هيدي قالك تشتيدت تينا جوهرتن يعني مخص از ناسكم يعني دما فلكلور ببر رنجي غربي ويتعدلي نينا مروف كاري تعديلينا كي اللي تكاري تتعديشي تدالي كي دليب كي قلت باش بكارنا يعني رتمنا رتمينا كي تبكار بيني تكاري تعديلي بكي يعني از بيجم يا جرينك جو دنگ نيجو هرتن يعني أنا بيجن آواز مين نيجو هرتن هلبت شو آواز سركية آواز عيد فيش خو كخبي اللي أم بيجن توريت تيقاع رتم توري جو هرتن يعني سكارم نمونك بينم جارك خورتكيما أو كاري تومار كرنا قومسترانا ديلبري كان بكنا تكنو موسيقى يعني ديلبري شخوا وكا قوتي آوازاوي قوتنيوي ناكي إيقاعاوي تيدي توريت ليستكا كي تكاري بس وين خوش بي وين نما أو بي أم بكنا تكنو موسيقى مقو بنارينا منا ليتكاري بجربيني يعني إما جمرة قلقي نخوش بو جبني نخوش بو دا بدنجي مبو بدنجي هنرمند خيرو هاتا قوتن برنجكي تكنو هاتا قوتن دور بو دوري جهستيوي أو دور خست تناسكر فيجا ديلبريجي استرانكا ندوري استرانا شرقي يعني يا أورينتالا ويانجي يا فلكلورا قالك سترانا وكا ديلبري فلكلور هنا تناسكر ستراني مي فلكلور ما مستخدمي هاتن شيكرن دوي دميده نبر ام بيجن برنجكي باش هاتبون شيكرن ليه تتكار موزيكاوي نمرو تكار موزيكاوي باش هلبت تكاريب تكنيكا باش توري تومار بكي باقشترت تومار بكي قوتن زلالتر ورنا قوها يعني نها ام بيجن هنرمنديما جو بري ربنا البر مسجلك تومار تكرن دنگ نصافي بو قوتن نزلال هاتا قوهي قوه دارفان يعني اسكارم بحساس ترانا كي بكم احمد بق فلكلور بو فلكلوري دفرا اليز بهورم قوز نشاش بم هنا كي كولين سركرن جدفرا جزيرة بوطات شوا اليه شنقالي او هنرمند رحمتي خضر فقير هبو ويد دسبيكي دا اوستران قوت مش جبر يعني مجبر دفينا مقهدار كر يعني متكر ونتكر متخص قوتنيوي الصد صديدة از فين بكم جبر قوت تومار كرن او نا باشبون ما جفدر نتخص يعني قلق جارا ما قهدار كر حتى ايدي ماستران مثلا مروناند يعني مبرنجك اماتور او ستران قوت يعني تفلكلور قوتيه مفلكلور قوتيه او ستران مبرنجك يعني
چیێ دەبێژن سرعتاوی ناکێ چ مەکێم کرد مەڕووناند دەناس کرد ینی مەکرە سلۆ بهتر هاتە بهتر گۆهدارکردن و هونەرمەندێ گۆلپەیمە دەرکەتن ئەوستران بهتر وێجە برنگێکی پرۆفسیۆنێل هاتن تۆمارکردن گۆتنژی گۆری گۆمە مەحەسکردن مەلگۆری وێ مەنیویساندن ئێلپەیمرەژی وەکە مگوتن دەناس کرد ینی بهتر هاتە زەلالکردن بهتر ستران هاتە ڕووناندن مەینی مەژووی ڕەنگێ ئەو زووبوونای ناکێ ئەو لەزای ناکێ گەلێکی لەست بوو دەناس کرد مە بچێکی کێم کرد یان سترانن هەنا دەوێ گۆولۆ بن دەوێ گوت کێم وێجە بوو کراسێ دەڤەرا شنگالێژی لێ بوو ینی بەرش خۆولۆ بوو ستران ji deverekê hunermenda bixwar dibirne deverekî mîna Hemed Arifê Cizîrî Hesenê Cizîrî di demekê de çûne devera zaxo na yanî gelek stran jî ji cizîra bota bixware birin nas kir em vê stranê guhdar kiye em yek diguhdar kirin em ê haziriye xwe û tişnedî kirine tamam baş em hinekî serî stranê axivînin strankî diguhdar belê belê baş Helkişa derdê dilê min helkişa bigha Xwedê namaya xwe jê re bêje tazaro birna ji dê helkişa derdê dilê min helkişa bigha Xwedê namaya xwe jê re bêje tazaro birna ji dê çi divê zeviyê me sotin ew ne yar wan bûne yek kîmya baran û çetê wî qirkirin wan nêr û mê qirkirin wan nêr û mê te dît jêra bibêje bo çi tenha em kirin dijî serseriyê cîhanê dijî neviyê artoxlêzinê dijî neviyê artoxlêzinê helkişa derdê dilê min helkişa bigha Xwedê ka dilovaniya te lolo mawilo maznatiya tim te firmana mera kir piştî sad ev sad û sê ka dilovaniya te lolo mawilo maznatiya tim tu firmana mera kir piştî sad ev sî û sê piştî sad ev sî û sê helkişa
خۆش سعات خۆش مامۆستا ئەڤ سترانجی ji گوتنێ ڕێزان نورینم ئاوازێ منن 2020 باوەرم بەچێ کرد برەنگەکی ڕۆک بوو ڕەنگێ ڕۆک بەچێ کرد دە تۆمارکردی مامۆستا تۆمارکریش خواژیش سترانێ تەکە بەچێکری تەکەتە بەلاکە تەکە مە بەلاکریە ئەو شەرێ سەرێکانیەدا ئەو کورکەک بۆیە بووم بە بارانە گۆچێ بوو ئەو کورک بە هەورم ناوی محەممەد بوو گەلێکی لاشیوی ئەو ئێشەها شەوڵی ji ber vê kêjî ew stran yanî ew helbest hate nîvsandin û mitxwest bi vî rengî ez tomar bikim سعات خۆش ev bû çîrokan دەنگێتە هەر لە دنێ بە spas مامۆستا وەک دەستپێکیژی مەگوزیدەی 30 ساڵی دەروی ڕۆژئاوایی belê لە وڵات ینی دەروی وڵاتە ینی gelek stranên ینی ئەنا وڵات çê dibin hûn çawa lê dinerin wek hunermend yan em karin bêjin xelkên wê dekê çawa li hunera rojava dinerin karin nekî behs bikin bi rastî yanî dîtina me û guhdarkirina me ji mozîka me ya li vê dirê me bestate ew e em çilo dibînin û çilo dişopînin helbet îro teknîkeke gelekî baş di destê me de ye li vê dirê baş tê bikarkirin gelek yanî rengê mozîkê çêbûne li vir yanî ez karim bêjim baş e kêfa me jê re tê lê gereke baştir bê yanî îro ev teknîka ha di destê me de ye gereke em fêdê sûdê em bêhtir jê bibînin te nas kir yanî ez dibînim hê heye dan heye karin baştir bidin baştir yanî diwarê vîdeo klîpata da xwe ez yek ji wa hunermenda me ez ne gelekî bi vîdeo klîpata re me yanî ez bêhtir dibînim ji boî mozîk werê guhdarkirin lê wilo bûye yanî di dawiyê de em li deverekê disekinin yanî temaşevan dibêjê dibêst dixwazim ez guhdar jî bikim û ez xwe re meyzênim bû yer çilone çawa derbas tê xwestin yanî kesên beyanî mamosteyên em bêjnîn Ewropî em bêjin yanî ew têkiliyê we wa bi hev re heye têkiliyê me heye yanî grupa me heye li wê dirê ji biyaniya tê avakirin Almanmendên wan mozîkjenin muzîkjen yanî wek hunermend têkiliya min nîne lê wek mozîkjen têkiliye me hene grupa me meselan gîtarîst yek jê ji xwe di vîdeo klîpa me de jî derketiye strana min vê dawiyê bike kenî di nav de wî jî cihgirtiye têkiliye hene bi mozîkjenê Alman re em buware kar dikin mozîkê Kurdî guhdar dikin helbet yanî hene ez nabêjim me te sibaha heta êvara hema guhêwa li mozîka me ye lê mêla wan lê mêlawa heye yanî agadarin jê taybet em ev rengê ku em bikar tênin xwenêzîkî wê dibînin kêfxweşin helbet ew jî weke gotî dibînin tiştekî nû e gelek cara meselin ew ritma em bijêr dibêjin ya koçerî te nas kir ew lo kêfa xwe ji wî rengî re tênin ji ritmê koçerî hez dikin ji wî rengî hez dikin baş mamoste ev stranên vê dawiyê derdikevin yanî dixwazin nêrîna te jî bigirin yanî ew stranê ku derdikevin yanî stranekî ku serkeftî bi bê belavkirin were guhdarkirin ew stran yanî çi jê lazim heya were guhdarkirin û bê belavkirin di nêrîna te de bi rastî yanî ji bo belavkirina stranekê em bêjin yanî niha nema ji hevdû derdixî yanî wê stranek derkevê tu wata wê nîne ji binî tu watayê nîne û wê
د سێ چار ڕۆژادا wê belav bê û wê bê bûyereke ecêb û mezin û piştî salekê carna emirê wa kêmî salekê jî belav dibê her çar parçeyê Kurdistanê û xelk kêfa xwe jê re tênin lê te dît ji xwe demek sere çû ew stran hate vemirandin ez wê stranê ne serkeftî dibînim yani wek hunermendekî ez çi serkeftinê di wê stranê de namînim stran divê got bimênê ew stran bimênê yani bi sedê sala werê guhdarkirin piştî eyn xwediyê wê nake bimrê jî te nas kir bi hemû şêweya werê çêkirin te nas kir lê stranekê tê çar roja çar got li hevdû anîn û xelkêk çiştere li ew weke gotiye û propaganda çêkir û li ser sosyal medyên bela bû şîreta te ji war çi mamoste bi rastî şîret yani ez dibêjim we tiştek çêkir tişkî baş çêkin got bimênê ne demkî bê li ser baş bisekinin belkî şîretê me tehl jî bin niha min va şîreta dikin gelek hunermend gelek cwamêr meselin dibêne yani ka çi îşê te bi vê meselê kir de nas kir yani qebûl nakin va hunermend destpêkê de ji xwe gereke rexnê qebûl bike rexne qebûl kir ji xwe tê qebûlkirin û pêş dikeve ew hunermend lê hunermendekî em bêjin nû dest pê kiriye dwarê mozîkê de tu jê re tu bêkeko wilo rasta wilo bike got te dît xwe dûrî te xist zanbe ew hunermend ji wa hunermendê ketiye demkiye ketiye bi ser nakeve gereke hunermend baş rexnê qebûl bike em tev de yani û baş berhemekî çêkir baş li ser baxif naverokayê dijeb nam belê ka em strankî diguhdar kin em guhdar kin em guhdar kin
نازاكن جدستيدي بندج منان ولا كردستان كوبانا كردان كوبانا كردان ولا كردستان ولا كردستان ويسعد خوش دساو مامسته ئەڤژی سەر کۆبانێ بوو لەسەر کۆبانێ بوو گاوا گۆ وەختێ گۆ داعش دەرباز بوو و ڕەوش هەما بێژە ینی گەلێکی خراببوو بوو دوێ دەمێدا پێشمەرگەژی هاتن تەولی ڕەفێ یەپەگێ بوون و شەرەکی باش دژوار چێ بوو ئەمژی دەروی وڵات بوون پێ باندۆرد بوون بووی شەری ینی ناوبەرە ئەرێنا دەبوون بڕاستی برەنگێکی ئەماتۆر مچێکرد بوو ئەفستران دیاری بووش بۆی پەکرەوانێ ماش بۆی کۆبانێ vêca îro bitxwest em birengekî wilo nêzîkî profesyonel em çêbikin helbet me hazir jî kiriye ji bo pêşerojê de te tomar nekiriye hême tomar nekiriye lê bitxwest ez li bernama we bêjim vê stranê destê te sav mamoste ter hebe xwe dibêjim rojî te jî hindik mane باش مانە ینی ینی ئێمە مختێم بێ 10-15 ڕۆژێ مەمابن کێفامە تێم بێ باشبێژن باش مای لێ ینی کێم دبێ ون جارێکی تفکرن لەوێ دەکەی مامۆستا کۆنسەرتێکی چێکن پسترانên te مثلا li Rojava bi dervî Rojava konsertê te li derve hene بڕاستی کۆنسێرت ینی گوتنا کۆنسێرت بخۆشی گوتنێکە مەزنەوە ئاهنگین ئاهنگێکی ئەم بێژن ئاهەنگەکێ شەڤەکێ چێ بکن هەلبەت توازم گۆل ڕۆژاوا بهتر ڕۆژاوا ئەم کار من چێ بکن ئەزێ کێفخۆش بووم بێجاوژی بووە کەساوە گرێداییە کەسێ ئەکی دەستگەهن هەنە ینی حازریە کۆنسێرتە یانجی ئاهەنگە دکن هەلبەتە زێ کێفخۆش بم جێ شەهنازیە یەک وڵاتێ خۆ شەڤەکێ ئاهەنگەکێ ببهورێنێ گوهداروانێ خۆ زیندی وا ببینێ کا وەکە گوتی ڕێکچۆنێ وا چنە گەلۆمەوێ مەقبولکن یان نا وڵاتی وەی مامۆستا هەلبەت ئەمسەر سەر چاوا هاتن و کەنگیژی بێژن وڵاتی وەیە هەلبەت ئەمژی کوڕێوی وڵاتینە دیامەیە جێمەیە ژنەکە نژێ دوورکەون ئەم گەلە کیف خۆش بوون جارێکی دەنگوت بوو میوانی پرۆگرامی مەش خۆ ئەم هێدی هێدی بەر داویە پرۆگرامی خۆ دچن ئەس بێژم سترانێکی مەمایی ئەزوو تا میسترانێکی بێژن داوی ئەزی بەری ئەم دەست پێ بکن مامۆستا ئەزی خااتێ خۆش بینەرا بخوازم و ئەمی بەگەرن ئەمی سترانەیە بێژن بینەر و شۆپینەرین هێژا و دەلال ئەم لە ڤر گەشتن داویە خەلەکە خوێر حتانی خەلەکێکی دن ببینن خێر و خۆشیداش خۆم گەلک سپاسیا هوەرمەند هەژار تەمۆتکن و بوو میوانی خەلەکامە گەلک سپاش بووی گەلک سپاژیش بۆ ئەکیبا مۆزیکی و ئەکیبا لەسەر کامیرا گەلک سپاش بوان و ئەمێ سترانێکی دن گوهدار بکەن خااتری وە.
به خاطر